hari amakuru rero akomeye aje avuye muri Afurika y'Epfo ashobora kugira icyahindura ku mwanya wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu muryango wa SADC. Nyuma y'imyaka rero irenga ibiri yari imaze ifite uburenganzira bwayo bwo kugirira muri uyu muryango nyine bwarahagaritse kubera ibirarane by'imisanzu, ibintu bisa n'ibihindutse. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gusubizwa uburenganzira busesuye bwo kugira ijambo no kugira uruhare mu bikorwa by'uyu muryango wa SADC. Jewe n'icyemezo cyafashwe kuwa 12 Kanama 2026 mu nama y'abaminisitiri ba SADC yabereye i Durban muri Afurika y'Epfo. Ariko ikibazo gikomeye niki cyatumye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igeraho igahagarikwa ijambo ryo naryo rigahagarikwa muri SADC, kandi cyane gusubizwa uburenganzira bwo kugira ijambo muri SADC bishobora guhindura iki ku bibazo by'umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero byose nibyo tugiye kugusesengurira, gusa nawe urasabwa kubanza kujya hasi ari subscribe ubundi ukanze wakandaho kugira ngo n'ubundi ujye ukomeza kubona n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Mwahaye ikaze. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bifite uburemere muri politiki n'umutekano w'akarere ka Afurika y'Amajyepfo. Ni igihugu kinini cyane gifite umutungo kamere mwinshi kandi gifite imipaka ihuza ibihugu byinshi byo muri Afurika. Kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri muri SADC rero si ibintu bisanzwe. Uyu muryango ugira uruhare runini mu bibazo bya politiki, umutekano, ubukungu n'ubufatanye bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo. Ariko kuva muri Mata 2024 Kinshasa yari yaratakaje igice gikomeye cy'uburenganzira bwayo muri uyu mwaka ndetse no muri uyu muryango. Impamvu yari amadeni y'imisanzu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itatangaga. Ibi byatumye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itakaza ubushobozi busesuye bwo kuvuga, gutanga ibitekerezo no kugira uruhare mu byemezo uyu muryango wa SADC wagendaga ufata. Kuva muri Mata 2024 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yarambuye uburenganzira bwo gufata ijambo muri SADC. Impamvu nyamukuru yari uko igihugu kitari cyarishyuye imwe mu misanzu kigomba gutanga nk'umunyamuryango. Umuryango mpuzamahanga n'iy'akarere, ibihugu bigize umuryango bigira inshingano zitandukanye, harimo gutanga imisanzu ifasha uwo muryango gukora ibikorwa byayo. Iyo igihugu gifite ibirarane bishobora agura nibazo cyangwa izindi ngamba zishingiye ku mategeko y'umuryango. Kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero ingaruka zari zikomeye kubera ko igihugu kitari gifite uburenganzira busesuye bwo kugira ijambo. Ubushobozi bwo kugira uruhare mu biganiro bya SADC bwaragabanutse. Ibi byari bifite uburemere cyane ku kibazo cy'umutekano mu Burasirazuba bwa Kongo. Kuki ko SADC yari ifite uruhare rutaziguye muri iki kibazo? Mu mpera za 2023 SADC yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo zari zizwi nka SAMIDRC kandi zari zigizwe n'ingabo zaturutse cyane muri Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi. Intego yari ugufasha FARDC guhangana n'umutwe wa M23 no kugarura umutekano wice byari byugarijwe n'imirwano. Ariko ko imirwano yakomezaga ibintu byaje kugenda bihinduka. M23 yaje kwigarura ibice byinshi harimo n'umujyi wa Goma. Ngo za SADC zaje kugera mu bihe bikomeye cyane. Hari gihe zimwe mu ngabo zaje gusigara mu bigo byazo hafi ya Goma mu gihe uburyo bwo kugenda no gukora ibikorwa bya gisirikare bwari bwabakomeranye. Amaherezo SADC yafashe icyemezo cyo gukura izo ngabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero bivugwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ifite amadeni ya miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ikibazo ni cyarangiye aho nyine. Kuri izi ngabo mu kindi gihugu bisaba amafaranga menshi. Hari amafaranga yo gutwara abasirikare, ibikoresho, ibiribwa, imiti, indege, imodoka ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ifite inshingano zo kugira uruhare mu kwishyura ikiguzi cy'izo operasiyo zose. Amakuru avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabwaga gutanga umusanzu ugera hafi kuri miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo n'ubundi narenga miliyari 280
z'amafaranga y'u Rwanda. Ibihugu byohereje ingabo byaje kugaragaza ko kutishyura ayo mafaranga byagize ingaruka ku mikorere y'ingabo zabyo. Ibi byatumye ikibazo cy'imisanzu gihinduka ikibazo cya politiki hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu muryango wa SADC. N'andi magambo rero, ikibazo cy'amafaranga cyaje kuvamo ikibazo cy'ububasha bwa politiki. Hari ikindi kibazo rero buri muntu wese ashobora kwibaza, kuki Tshisekedi yimwe ijambo? Ikintu cyagaragaje uburemere bw'iki kibazo ni inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya SADC yabaye ku wa 17 Ukuboza 2025 mu mwaka ushize. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nawe yari ari mu bitabiriye iyo nama, ariko kubera ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari kiri mu bibazo by'imisanzu, ntabwo yahawe uburenganzira bwo gufata ijambo nk'uko bisanzwe ku bayobozi b'ibihugu bigize umuryango. Ibi byari ibintu bidasanzwe. Tekereza perezida w'igihugu kinini muri Afurika y'Amajyepfo yitabira inama y'umuryango ariko akaba adashobora kugira ijambo na rito mu biganiro. Byerekana ko SADC yari yarafashe iki kibazo cy'amadeni nk'ikibazo gikomeye cyane, niyo mpamvu yari yafashe ingamba zikomeye cyane. SADC yongeye gushyirira Kinshasa ho igitutu, cyangwa se nyine ikomeza kugenda ishyiraho Kinshasa igitutu. Kangusubize muri Kanama 2025, uyu muryango wa SADC wongeye kwihanangiriza leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabwe kwishyura ibirarane byari bisigaye. Icyo gihe havugwaga amafaranga agera kuri miliyoni 48 z'amadolari. SADC yari yaramenyesheje Kinshasa ko niba idakemuye ikibazo cy'imisanzu hashobora gufatwa izindi ngamba zishingiye ku mategeko agenga uyu muryango. Ibi bikaba byarashyiraga leta ya Tshisekedi ku gitutu, kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ifite inyungu zikomeye zo gukomeza kugira ijambo muri SADC. Impamvu imwe ikomeye ni umutekano. Kuva intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomera, SADC yabaye umwe mu miryango y'akarere wagize uruhare rukomeye mu kibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo nabyo ntago twabyirengagiza. Iyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itagira ijambo muri uwo muryango, ubushobozi bwayo bwo kugira uruhare mu biganiro by'umutekano nabwo nyine buragabanuka. Bavuze ko muri iki gihe bari bamaze bari mu bihano, n'ubundi ijambo bari bafite mu biganiro byose bya SADC ndetse n'imyanzuro yafatwaga na ruhare babigiragamo. Ariko ubu ibintu bisa n'ibyafashe indi ntera. Minisiteri ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinzwe ubufatanye bw'akarere yatangaje ko ibirarane byishyuwe. Nubwo igihugu gikomeje guhura n'ibibazo by'ubukungu, Kinshasa yashoboye gukemura ikibazo cy'amafaranga cyari kimaze imyaka irenga 2 gituma igira umwanya udasanzwe muri SADC. Ni muri urwo rwego kwa 12 Kanama 2026 inama y'abaminisitiri b'umuryango wa SADC yabereye i Durban yafashe icyemezo cyo gusubiza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uburenganzira busesuye bwo kugira ijambo no kugira uruhare mu bikorwa by'umuryango. Iki ni icyemezo gifite uburemere kuko bivuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gusubira ku mwanya wayo nk'umunyamuryango ufite uburenganzira busesuye. Ibi rero ushobora kwibaza icyo bisobanuye kuri Tshisekedi. Nese iki cyemezo gifitiye icyakamaro perezida Tshisekedi. Icyambere nuko Kinshasa ngiye kubona umwanya wo kuvuga ibiga mu biganiro bya SADC. Iyo umuryango ufata ibyemezo ku kibazo cy'umutekano, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izongera gutanga igitekerezo cyayo mu buryo busesuye ndetse n'uburyo iri kumva ibintu. Icya kabiri, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izongera kugira uruhare mu biganiro birebana n'umutekano w'akarere. Ibi ni ingenzi cyane kuko ikibazo cya 23 y'imirwano muri Burasirazuba bwa Kongo mu bantu b'ibihugu byo mu karere n'ahazaza aho ubutumwa bwa gisirikare bya SADC byose bikomeje kuba ibibazo bikomeye cyane. Cya gatatu ni inyungu rero mu rwego rwa diplomasi. Kuba igihugu gifite ijambo mu muryango w'akarere biha ubuyobozi bwacyo umwanya wo kuvuganira inyungu z'igihugu. Urumva ko nyine Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nk'umwe mu baperezida n'ubundi tuzi bakomeye muri uyu muryango azongera kubona nyine ijambo.
bitandukanye n'ibyabaye mu Kuboza 2025. aho ikibazo gikomeye rero kiri, kuko hari abantu bashobora gutekereza ko gusubizwa uburenganzira muri SADC bita bisobanura ko SADC igiye kongera kohereza ingabo muri Kongo, ariko ntabwo ari cyo gisobanuro cy'iki cyemezo. Kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kugira ijambo ntabwo bita bivuga ko SAMIDRC igiye gusubira ku rugamba, ahubwo bivuze ko Kinshasa yongeye kubona umwanya wo kugira uruhare mu biganiro no mu byemezo bya SADC. Ariko nanone bishobora koroshya kuba SADC yakohereza za ngabo zayo, kandi bishobora kugira akamaro mu gihe ibiganiro ku mutekano w'akarere bikomeje. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora gukoresha uyu mwanya isaba ko ibihugu bigize SADC bishyigikira imbaraga zo kugarura ubusugire bw'igihugu. Ariko nanone SADC ishobora gukomeza gushaka igisubizo cya politiki aho kwishingikiriza gusa ku gisirikare, ko twabonye ko SADC igihe cyose yakizemo imbaraga za gisirikare n'ubundi ntacyo byigeze bifasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo nidusubira inyuma hagati y'umwaka wa 2022 na 2023 nibwo SADC yari ifite nyine imbaraga nyinshi mu kugarura umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko n'ubundi M23 yarabakubise irabirukanga nibirukanana n'ingabo za FARDC mu bice bimwe na bimwe. Rero mbona ko n'ubundi gishoboka cyane ariko noneho bakishingikiriza ku biganiro bya politiki, aho twabonye ko M23 irabyemera cyane aho kwishingikiriza ku bijyanye n'igisirikare. Gusa nanone ugomba kumenya ko ikibazo atari umutekano gusa. SADC ni umuryango ufite gahunda nyinshi z'ubukungu n'ubufatanye bw'akarere. RDC ifite umutungo kamere mwinshi, harimo amabuye y'agaciro afite uruhare rukomeye ku isoko mpuzamahanga. Kuba ifite ijambo muri SADC ishobora gufasha Kinshasa kongera kugira uruhare mu biganiro birebana n'ubucuruzi, ibikorwa remezo, ubwikorezi, ingufu n'indi mishinga y'akarere. RDC kandi iri mu bihugu bifite isoko rinini cyane, niyo mpamvu umubano mwiza na SADC ushobora kugira inyungu mu bukungu. Nanone ntago twakirengagiza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aya mabuye y'agaciro hari ahantu akunda kugenda yisapotinga. Nabyo bikaba biri mu mpamvu cyaje gishobora kuba cyakemuwe vuba. Eka noneho turebere insinzi niba yari insinzi ya EDC cyangwa n'ugukemura ikibazo. Kuri bamwe kuba RDC yongeye gusubizwa ijambo muri SADC ni insinzi ya diplomasi kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ku gihugu cyari kimaze imyaka irenga 2 gifite uburenganzira bwacyo bwahagaritse, ubu kikaba cyongeye kubusubirana. Ariko ku rundi ruhande dushobora kuvuga ko ari no gukemura cyazo cyari kimaze igihe kirekire. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ifite umwenda, SADC yarafashe icyemezo, EDC yishyuye uburenganzira bwayo yabusubijwe, niyo nzira yari isanzwe iteganyijwe. Ariko politiki iri muri iki cyemezo ni ingenzi, kuko kibaye mu gihe ikibazo cy'umutekano mu Burasirazuba bwa Kongo kigize gute kigikomeye, kandi RDC ikeneye cyane kugira ijambo mu biganiro by'akarere. Umubano wa Kinshasa ndetse na SADC ese uzasubira ku murongo usanzwe? Hano hari ibintu bitatu bizaba ingenzi. Icyambere, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gukomeza kubahiriza inshingano zayo nk'umunyamuryango. Ku kibazo cy'imisanzu kiramutse cyongeye kugaruka bishobora kongera kugira ingaruka ku mwanya w'igihugu muri uyu muryango. Icya kabiri, EDC izakenera gukoresha neza uyu mwanya mushya kugira ijambo ni ikintu gikomeye cyane. Ariko ni kimwe gukoresha iryo jambo mu buryo bufasha igihugu nacyo ni ikindi. Kinshasa izakenera gukora diplomasi ikomeye mu nama za SADC. Cya gatatu, ikibazo cy'umutekano. Uyu niho mugabane ukomeye kurusha indi yose, kuko mu gihe ikibazo cya 23 n'umutekano mu Burasirazuba bwa Kongo bikiri ku meza, SADC izakomeza kumfatanya bikorwa ukomeye wa Kinshasa. Iki cyemezo kandi kije mbere y'inama ya 46 isanzwe y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize SADC. Bituma igihe
cyo gusubiza RDC uburenganzira kirushaho kugira uburemere, ku Kinshasa izajya muri iyo nama ifite uburenganzira busesuye bwo kuvuga no kugira uruhare mu biganiro. Ni umwanya mushya kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ashobora gukoresha iyi nama mu kugaragaza ko RDC ibona ikibazo cy'umutekano. Ashobora kandi kuvuga ku mubano w'ibihugu byo mu karere no kufatanye bw'ubukungu. Rero iyi nkuru yacu ntago ari inkuru y'amafaranga gusa, ni inkuru ijyanye na diplomasi, umutekano, ubukungu n'umwanya wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Afurika y'Amajyepfo. Ubwo rero kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasubijwe iri jambo muri SADC ni ibintu byiza, ariko tugomba gukomeza gukurikirana n'iki zakoresha iri jambo yongeye guhabwa. Rero kambashimire mwebwe mukurikira The Quick Times News, kandi subscribe n'utarakanda subscribe, uri tujye dukomeza kubana 5 kuri 5.